Hello guys, welcome back to my channel mo. Last lam ngam ju penmi video ngam ju play video shoot laban ngam ta po YouTube. Namar ba ngabun kam ngala litre imta mo namar ba nganong ipi ngak ba tang da vlogging tang da ka jengrai le ngak play shoot last lam ngam da don mood shoot pen play jengrai ru. Namar ngam tep kajayu ngam tep ra tang ba ngam da smo don mood shoot ban play jengrai ngam to te barsna video ru ngam dadon mon ngam don aire tang balong ba kutahi matai siempat ngong tong chule la kali vlog to ma temna step ama dia temna step sau steng la khi na yeng kendet kumna tip ngam tip ra ngabu alam nyu baji tang ba khi sau steng te nglawan kali la di sedu sini siapo lem khra ma ai kersi u erek don siang mi la di sini te ngali kasi di mato ngabu kali la dia po Women's College te itu ibadan Women's College pensai i ketu kali jonga ka pak to dalapet ni video pinong kali jongno bapak to kasi por beto exam di kali jonga ma namar ba kali jongni we bro pala sen na to te matain lech po smet ni kadan go program smet ki khot special guest yang amo badiau erek se kadeka program po school te matangin lech te main lah semut samap dia dukan apa lenti te ngan kap tuman chua so matang ngin ngak sithi ngas pini fish khamat kai ban jamah te hey guys matang la apa ini po ke school ini jong pra Don Bosco school ni po smet te some of you are still sitting in the classroom where Kongdo is sleeping. Why don't you move from the classroom and go to the hall? Ngini sis po office kendo saya pakhna dan after that min sa No one should be seated in the kan classroom. sepeni bisa program eru sampai ni mata bidan hang ni ke sekolah ki kena sekolah ni kelak bani so we'll go first to the office then sepeni sibet di mah change of plan guys meneng ni ong ban sanglang the tambah so touch namar ba I principal jong school yang ba namar ide pakhna mah te iong ba ikwa ini ban rai ngam tan mucho ban rai tang balong ba ipa tangan rai la rai tang da de barai tengin song shu apo ante mah begitu sian song thi along so touch song shu ajo tentang dan apa principal office try gini kena apa kilengok mah hak office yang principal ngayo ring vlog pai dan ni tang mangi bisa aram jai aram ni te ka program sidrong te amo kata te am pri bisa PCTV te program kadang sedang ki kena kimpat ya upload ra te ni page ni dapat hek kesan sok niat tinggi lah yang sekolah je ni. Kalau siap sekolah tamu malah kini di classroom, bas classroom deh. Teh naik kai ni teh. Hey, really skrum tu naik kai. Hano, wah. Tengi dia syok jane tip milpet dak film ning ni syong behan ni tang ba aman pelikai bisa ki trofi bebas kita bang tip kan ada school jong wenig DJ balak pa mo bahasa you bet jong job jong ba BB Smith bolong kedum jong idi kedum jong iba tadi kedum jong te de kan ga jaka pe ki trofi ba bas tay principal kena Saint Anthony's kitab nomor day principal barem jong Saint Anthony's teman tangi dan hang ini song kasyang ne katahi te tangayo ang pinisbet ifis drang mah la boring ka song te po ayu mah te po principal office matang isuan yat kai ni ngipit kai kani tenat ning school ni pet kani ka kakti matate tambalong tam slap te internet ni jagane peti ka view stay internet nyon check kai kani ka basketball court joki mah tang pet ini basketball court ni te kamlengkat
nama ngalak melian ka basketball court apa mulai nung luom mah apa school baru gitu ba nama nung luom te kitep hi katu ta ka jerong ha kene ta da kenti te dangar dang pangi bandang kene ta ngam da jerong than ra I'm 5'9", 5'10" kenta hi te kene ta dang lekot hi kendiat gitu ki bala le ka po school baru kadai ka Church of God school Church of God ni te ba nung luom te ngam school baru tu tak kalong bisa jerong itu teh pi jerong sampai jerong lu benong bendang penem lah stangki NBA player teh gila ai try itu basmet kita gibre ki bam isu basmet try hadin si post nam aim tu teng wat mangir ni nam mi isu mai basmet ngaso ba kilamut kondam teh sa ong mo pisia ki pet ba dengan senajurai ni am sipang ka basmet mah apa ni pi dai basmet ko internet basmet bus actually kita ki bus kim dai tinggi basmet mah long sa baro ki than po Meghalaya ki travel kita ki bus andrai barang ne sa mentate di tangkas nong smet ki than smet iba dang pene kita ki jat bus tadang ni hap yaro than smet ba kidang don kita ki jat bus te ngasna jurai ni am sipang kata sipang ka basmet saya ong mo pisek pe ba lada pi ong sna dengan sna jurai mas sipang kati nomor bangam ten mood ku bang abi bisa jurai tembang nang ayo topik kajing kersan kajing kwa jung pi pe ba telong ngarok on lang ta vibe kin mas jurai te saya komen ni kata mah not taught in classrooms but lived through the actions of extraordinary angels. Today, we honor one such young person whose courage, determination, and joyful spirit have become an inspiration. Before we leave us, we want on behalf of the student of classes 11 at 12 Arts and Commerce and at class 3 commercial have the honor of delivering the word of thanks. mata pak ready dah First and still foremost, dua bas our deepest dapat and most vibe from sincere this thanks amai to those bisa of our kan Lord is one of the lupa gitu iba komen komen kayak dia itu yang dan judul nak dia semua ada yang komen kayak gitu
Finally we are done with the program. Tunang subang Eric. Taman ong lupa episya viewers mah. Itu kena pengapan iman Sobha na komen jakler ya nama tu di iba dan jinguna khotmat di gitu ki jabra ki ba mren man komen klebit tem ngau di komen ram tu di mentah gilik pai no basah ngiyot na po school mah kiba itu ini school ama peni VP ini am the school sin Don Bosco po Smith. So katahi matang lit pai no maybe I don't know. Wait, aman yet. For a safe drive. So yeah, katahi ingin nyalit pai no maybe si beta nang vlog share namar mata tingin dang ya linting tu tama. Te sakaim tu kumpul banang. Oh, ipisa ki kena school kiba pe kani ka video mau mentah sebut le si pet video ni ka school sorry miok ban ya keren buat pisia mana ru ngamut iban syat nga stang iban kimet antu mau buat pisia pabutam jura legend tu tem tu na site te tamba ngia lik bam no support nomor la khat di principal te matar ila slam nomor ba ngia blit support ngia brio ndi ya brio di bedap senam ya brio dap senam di dap senam kepajong Eric pa iet jong Eric nganong sorry pa iet jong Eric dap sistem te ngi biabe seti ba ngin pelong jeng sang ikon tu so katahi untangan ladak don LT April dam dan tangan sa penkot na ka vlog mah so ngambut ong sakaway mana kitu kena kila pin nganom na penwan biang ta kamut penrai mana ngam don mut suba ngam dak khan ba mo pi dang di dawai mentaru di setelah bisa kena kuliah sibuan kuliah sibuan ya ke sekolah ru belakang yang mah wala mana ila ong principal ong ni ru balis again kuliah sibuan ni bisa katahi if there's something I'll show you guys mah. Bye bye Don Bosco, bye bye sekolah kebabasa kena kibadan asmet tansmet kena sekolah kebabasa mah PCR rupiah tapi kata kene kalentina ni manta te perba ngiting ilak lek te batam manta di DJ itu tu DJ Has but DJ BBS Smith itam no BBS Smith te dai nani te di sekolah ni te tamai te ni manta ilak lek kunang Mbak Roy. Okay. Te pat ba ngumot ong EP try menton content curation is kamat ngayo pen itang tu kendian. Bat kawai mo kum para aktor lah berong tama ngalong aktor mata thank you ke support ke Jongpi. Te kitang dani film dengar mentah pada Agust ne September kami kawai ke film ke jongar thank you wen kami cinema te ketu halama roy kan sami kadan sakawai ke ban mi halume kaliaru tengi dangi shoot saya kawai ke film ke ba di ba section mah iba juga shoot buat di Sherlyn itu kata kowe ke film dengan sa shoot tambah mentang am kuat ben keren kita kuat ben keren kowe ke film mah ke belak do we porlok lawan nong jonga mah long separah ke jinge dai jongi iet ke jongi i pahe ma pitep mah Wellborn mensong te ke film jong Wellborn mensong aktor basi piju khadiet pahe ka ke film ke berteng molen te kalami apa biju nama nando kapor ngam na bakla ka wish teng arbaji sanbaji ba news teng kami apa biju sinema kani ka film molen kani ka film ka babas te ngakerpat mo episia ban support la mi pahe nderek te kani ka film kasih artat te support para kasih elit pe itu ka film ban ai ka jing kersan ka Jongpi mo kanang ba kani ka film industry jong kasih ke jongi kan kiu sedrong namar ba ngi ki aktor ki ite ki am dah kasih ki puran ki ting shop ki mah ngi serang tu ting shop bagi puran ngim lada support ma pisia ngim ki hera sedrong takada ngakerpat di pi ba pinya support di paheru ti ka vlog mentas ngi te tangkum ni nganget ba pinus tunat mah wala da long ka vlog ba simple ru te nganget pinudan hamat ka ba kot ka bakhya ngar bila di nget ba ngan sejam no amar ngam pada jam ba ngadang don kejing tarang sedang imum lah kejing
shitmat mo. Thì tăng kini ngay bộ blame đòn cắt bật phi cùng dụ vẫn nghi lặng ăn ngọt ru. Thì pinang sa ya klan pinang bahak kamay kaji. God bless you all. Bye bye. I hope you like, share, subscribe. Saya subscribe nak aku an 100k sakan ni. Nyok kan tan I full party by subscriber dalak. Dalam ko balak kan. Ya khot ya marak football into. Please ya subscribe mo kita nomor 70% di bapet video jangan akin subscribe lah. Te gitu bapet saya subscribe no. Saya share lah mekanik video kenang ba nganlak bat pemi vlog syuk-syuk sini sekhmat nomor ba ba pemi vlog dah khasiam ada pemi pet pi ki para khasiam kam mentoy ra kitu ki balik dah ke English kitu balik dah ke Hindi untuk am dam pet para khasir ki pet ki beriau nabar ndre am ngan lek bet tang ki para khasi bet so ada pi pet pisia pi aji kerjaan pisia tengah dang yok mensiam kan. So thank you so much. Blame the record but P. Bye bye. I'll see you on the next vlog.